Ituura ria Kithyoko ni rimwe ria matuura maria kaingi magomagirwo ni wagi wa Maai na ng'aragu riria maikara ihinda iraya matekwamukira mbura. No kuumana na riu ruru rugukorwo rwi rugano ruhituku kuona irima marenjitheirio ni mundu wa wendi mwega niririkite kurika. Aikari makoretwo magithie ng'endo ndaya gutaha Maai ma mahuthiro ma mucii na ma mahiu mao. Maji inatusumbua, tunaendanga mbali kuchota maji, tena wengine tunapepa kwa mgongo. Mubango wa Maai maya ukihingurwo aikari no gikeno maihuritwo nikio mamenya kumania na riu mena Maai matheru ma kunywa na Maai mari hakuhi nao. Tusaidia kabisa, tunashukuru kwa Mungu. June Kurioria niwe werega gwikia ihoya kuri mundu uyu wa wendi mwega augite gikeno kiambiriria ni amu mari na mibango ingi mabangite ya guteithiriria aikari aya. After all this, that is where we are this way. It is just but a tip of the iceberg of what is supposed to be done. Kuria kiaririria aikari a mwena uyu mari na mabataro maingi maria marabatara kuroranwo nao to Maai tu. Nioritie andu gukorwo mari a kiguni kuri aria angi na njira ya kumateithiriria gukinyirwo ni mabataro ma muthingi na akoria thirikari iririkane a Kenya aria mari miena iria ihiriirwo. And he using his own money to do all this. This is very unique. 7 Maai Njore niwe wirutire kumarehera Maai hakuhi augite ni handite guteithiriria aikari a ituura ria Kithyoko na ni eguthie na mbere na kumanyitirira. I help them with blankets and beds, and that's good, but the real problem is water, I think. Yes. And that's not only here, it's more parts of Kenya. Yes. Oritie andu wendi mwega kuhutia miturire ya Kenya hamwe na aria mamarigiceirie na njira ngurani igiri-ini ria kumanyitirira. Handu-ini ha Inoro TV, jitagwo Gladys wa Njohi.